زوفي سكوني دعنا نثقش المعتوبة انك سيقار ريش نتمانين دونك لا cordage de la guitare on a la mandole un demi-ton plus bas donc c'est-à-dire تخمم راضي ونباقية تخمم la cordage normal pour plus de détails في la cordage les vidéos ما تشوفي من فيديو عند تفهم les différentes façons d'accorder une mandole dans une guitare donc allez c'est parti. Donc voilà, mais pareil, donc c'est un guille esquisse, elle n'est pas forcément difficile. Du coup, donc au départ, je commence à essayer de pareil, et augmenter le rythme. Donc, je commence à et alors, encore une fois. Tu démarres sur le rythme un peu plus soutenu. زاد استوي. ماركي مزقلي ملي كيتبعها نوفيل سياتي دار ذاكي نوفيل سياتي دار ذاكي ابري سياتي دار ذاكي ذاكي تفهم مليح بس كارد نوت تفاكي je pense qu'il vaut mieux à Kaki. Allez, encore une fois.
كل par exemple تشم شويه نريش شويه من تستيما تبع لا الريتم تسترافايم توجور سورتو تستخدم لي زيكوتور كني وندنيا فيهم مزوغ نديرنا اللي تابع la mondole. Après au début تقدم quelques fausses notes mais après vous pouvez la faire sans fausses notes. ما باري شامش pardon. Voilà, regardez, à vous de jouer.